ekipe yitwa Pyramids imaze kugira hano mu Rwanda. Ni ekipe ivuye mu gihugu cya Misiri ije guhatana n'ikipe ya APR Football Club muri round ya kabiri cyangwa se mu ijonjora rya kabiri ry'imikino ihuza amakipe atwaye ibikombe mu bihugu byayo cyangwa se yabaye ya mbere mu bihugu byayo CAF Champions League. Tugeze muri round ya kabiri nkuko nubundi umwaka watambutse byagenze, ekipe ya APR Football Club nubundi yarenze round ya mbere ariko biza kurangira ivuyemo kuri round ya kabiri nyuma yo gusezerwa ku bitego bisa nkaho ari byinshi, ibitego bitandatu. Ntabwo ari umukino wari woroshye, nyamara mu Rwanda amakipe yombi yari yanganyije ubusa kubusa. Ne ekipe ya Pyramids irimo abakinyi bakomeye cyane bamwe witwa Fisto Kalara Mayere n'umukongomani nejo bundi mu mikino ya Nyafrika gushaka iki gikombe cya Afrika kiza 2025 muri Maroc. N'umukinyi bashije ko bakwitwa neza atsinda igitego. Uno munsi rero bamaze kuhagera ku isaha kankurebere neza cyane amasaha bamaze kuba bahagera, bamaze kuhagera ku isaha ya 3 zuzuye nibwo bamaze gusohoka, ariko byari biteganyijwe ko bari buhagere hano mu Rwanda ku isaha y'isa moya n'igice bakaba basohoka amasaha ya saa 1:45, ariko byaje kurangira barengejeho isaha imwe. Nk'ibisanzwe Pyramid isohoka ari abantu bajya kuri 3, 2, 1 akongera agasubirayo 3, 5, ariko noneho nk'abakinnyi bo gusohoka bose bakamaze kuhagera. Pyramid yazanye delegation y'abantu giye kuri 52 aribo equipe ya Pyramid yamaze kuba izana. Bagiye kuva hangaha berekeze kuri Radisson Blue Hotel, niyo equipe ya Pyramid igiye kuba icumbika. Biteganyijwe ko ku munsi w'ejo equipe ya Pyramid izabikora imyitozo kuri Stade Amahoro, hanyuma kuwa gatanu bazakora none imyitozo hanyuma kuri Stade Amahoro, ari nako bakora press conference cyangwa se ikiganiro n'itangazamakuru bakaganira bakareba neza uko urugendo rwabagendeke nuko buri kimwe cyose kimeze kuri ubungu. Nahoze nganira na bamwe mu videographer ndetse n'aba video analyst b'iyi equipe, bambwiye ko equipe yabo imeze neza cyane, dore yuko ejo bundi Pyramid atwaye igikombe cyayo cya mbere, igikombe cy'igihugu. Ni nkuko wakigeranya ngo ni nk'igikombe cy'amahoro hano mu Rwanda. Bwari ubwa mbere equipe ya Pyramid itwaye igikombe, ikaba yaragitwaye ejo bundi, rero ubyumve ko ari ibyishimo cyane. Equipe ya Pyramid zeza cyane equipe ya APR Football Club kuri uyu wa gatandatu kuri Stade Amahoro i Remera ku isaha y'isa 12 nigo ayo makipe yombi azaba atana mu mitwe. Equipe ya APR Football Club nayo yakoreye imyitozo ara ku mpande y'ikibuga cyo kuri Stade Amahoro. Abakinyi bameze neza, abakinyi benshi bose bamaze kugenda bahagera, dore yuko bamwe mu bakinyi bagiye mu equipe y'igihugu nabo baza kugenda bahasanga equipe mwirero aho imeze bameze neza. Umutoza Darkonovic yizeye kuba yatsinda equipe ya Pyramids. Amakuru Inyarwanda amaze kugenda imenye nuko equipe ya APR Football Club nayo bifuza byibuze ko batsinda equipe ya Pyramid ibitego byinshi. Bashaka ko batsinda equipe ya Pyramid ibitego byinshi ku buryo bagera mu Misiri, wenda bakaba barwana ko bagira ibyo bitangwa ni goal constant cyangwa se kwinjizwa ibitego, bakaba bagira ibyo bagenda bagabanya ku buryo ikipe yatwara cyangwa se yakarifya mu matsinda. Ngira ngo turahanga rero nka Inyarwanda, ariko sinagira nakubwira abasifuzi bazasifura uyu mukino ku munsi wo kwa gatandatu nabo bamaze kuba bahagera neza cyane ndetse bamaze kugenda banasohoka. Abasifuzi bazasifura uyu mukino, umusifuzi yitwa Daniel Ni Ayo Layela n'umunyagana, hanyuma first assistant referee akaba yitwa Kwasi Achepong Bobri nawe n'umunyagana, hanyuma umusifuzi wa kabiri w'igitambaro akaba yitwa Seti Agbretol, hanyuma fourth referee akaba yitwa Charles Banley Bulu n'umugande, hanyuma match commissioner akaba yitwa Mike Leti nawe n'umugande, hanyuma umusifuzi ushobora kuba wakungana umusifuzi wa mbere mu gihe yaba cyangwa se umusifuzi w'umukino mu gihe abagize ikibazo akaba yitwa Al Mohamed Ahmed. Hanyuma reka mashimira cyane